mukuru hanyuma nanjaje gukurikira abeko cyayogera uvanyuma njya kugoberera. Praise God, church. Imana ishimwe. There is those ones who don't know my name, but I'm called Mugabe Kazi Charmante. Yitwa Mugabe Kazi Charmante. First of all, mbere na mbere, I thank God that He has protected me. Ndashima Imana ko yako yandinze. Second, icyakabiri, I thank God that the good thing my mother has gone in heaven. Ikiza nuko mama yagiye mu ijuru. And when he was not yet to go in heaven, ataraja mu ijuru, she told me yarambwiye that she's going in. I dreamt when my father is the one who has gone in heaven. Narose papa wanje ari wagiye mu ijuru on Saturday. Kwa gatandatu. And I told my mother, mbwira mama, Mommy told me, don't worry my child. Arambwira ngo tutinye mwana wanje. Your dad is still with us. Papa wawe aracyari kumwe natwe. And I said, Mommy, no problem. Ndamubwira ngo mama nta kibazo. And when she was going in heaven, aza kuja mu ijuru, it was Sunday evening. Ku cyumweru ku mugoroba, she told me, yarambwiye, she may come at 10. ashobora kugaruka nka saa 4 za nijoro. And I told her, why, Mom? Ndamubaza se kubera iki mama? When you are near the church. Wowe ugiye gusengera hano hafi y'kanisa. And she told me that even I will not come. I may. Kutagaruka, izo ngibyo ntuzita ushobora no kutagaruka. And she told me that arambwira ngo I'm going in heaven, the truth. Ukuri ndaja mu ijuru. I wanted to cry. Nari ngiye nko kurira. But the heart was telling me it's not true. Umutima warambwiye ngo uzavuze si ukuri. Mommy told me you tell your young ones to enter the house. Mama arambwira ngo bwira barumuna bawe n'abasaza bawe mwinjire mu nzu. Because I have left you with the phone. Kuko mbasigiye telefone. And I said, Mommy, even because you go, I'm going to protect them because I'm the older. Ndamubwira ngo mama nubwo wagenda njewe ndaza kubareberera kuko nije mukuru wawe. Let me read this chapter. Reka nsome kino cyanditswe. Because my mother kubera ko mama wanted it every day. Icyo cyanditswe yakundaga cyane buri munsi. She could read it every day. Yajaga soma kino cyanditswe hafi buri munsi. I'm going to read in Nyamurenge. Agiye gusoma mu Kinyamurenge. After I read in English. Asubira some no mu Cyongereza. It says. Iryo jambo riravuga ngo Zaburi ibice 23 umurongo wa mbere kugeza kuwa 4 haravuga ngo Uwiteka niwe mungeri wanje sinzakena anjyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi ajana iruhande rw'amazi adasumba ansubiza intege mu bugingo bwanje anyobora inzira yo gukiranuka kubwiza naye. Murongo wa 4 naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu sizatinya ikibi cyose kuko ndi kumwe nawe ishimbo ryawe n'ikoni yawe nibyo bizampumuriza. In English it says, Cyongereza reka some no mu Cyongereza. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green patches. He leads me beside the still waters. He restores my soul. He leads me in the path of righteousness for his name's sake. Even though I walk through them. Ugenze bulungi ntacyo ngushinja tewali cyenkusaba cyenkubanja warantunze
wankuma oba wandera waranyitangiye weewaayo ku lwange waransengeye wansabira ndetse ikiruta byose ate ekisinga byonna wampesheje umugisha wo kwitwa ise w'abahungu n'abakobwa beza wampeesa omukisa okufuuka taata w'abalenzi n'abawala. kuri uyu munsi ndimo gutekereza aho nsize olwaleero ndowooza awo ndesse nkabura igisubizo nembulwa ansa. gusa ndagira ngo nkubwire naye njagala okutegeeza ya majoro yose twaraye dusenga ebiro byonna bye twasula nga tusaba tuganira ijambo nga ry'Imana tunyumya ekigambo kya Katonda twarimo dutegura uyu munsi twalinga tutegeka olunaku luno ngo uzatubanzirize mu ijuru nti otusooka okugenda mu ggulu natwe tuzagukurikire naffe tujja kugoberera. nubwo tutari tubizi ko ari wewe twali tumanyi nti uzatubanziriza gwagenda okusooka. hari ibyo ndi kwibaza nubwo utansubiza nina bye neebuuza wadde tosobola kunziramu ndabyibaza gusa naye mbyebuuza bwebuuza. ninde uzasubira kunyita papa Shal ani agenda okuddamu okumpita taata Sharmat? ninde uzasubira kumbwira ko nambaye neza mberewe ani agenda okuddamu okuŋŋamba nti onyumye oyambadde bulungi? ninde uzasubira kumbwira ko nakoze umurimo w'Imana neza ani agenda okuddamu okunjezaayoza nakoze ninde uzasubira kuntetesha ndi mukuru ani agenda okuddamu okunkwata obulungi nga ndi mukuru? ninde uzasubira kumbwira amakuru ani agenda okuddamu okumbulira amawulire amalungi? ndagushimira iminsi yose twabanye kwebazisa ennaku zonna ze twabeera ffenna. wambereye umugore wali mukyala mulungi wambereye gyendi, murumuna wanje wafuuka muganda wange, wambereye inshuti wali mukwano gwange. ndabigushimiye mbikwebaliza. indangagaciro zawe tuzazikomeza byewali otulaga tujja sigala nga urukundo rwawe nzarwigisha abo wansigiye okwagala kujja kusomesa bondekedde. icampa uyu munsi ukagaruka Singa imwe leero byihuse waakiri okomawo kaguha impano imwe numvaga nari nsigaje kuguha nekuwa